naitwa Marriott Grace. Nitamo Marriott Grace ina nyibosha kubosha gai na mada moja ndio kwa lamoro.
Watu wa Ikino muko sawa? Oya guoko iguru gwa oya moko meri ira mundu ucoke ni tuine amwira ni tuine igai tucenje twende wapi makofi ya Yesu.
na munene waita Kristo ni maoya na kuoka ngai Imaneria gaye wika Imaneria kwa Jehova Sigoe na nunavi Kamutia sana Yama kama sode Kumajino Wabania Rogeririkanaga Oigogono na maruta mode makumajino Jiwa Alogeweteka Olia Violi Minyawarini Nake kule kuma hekalu-ini yake Wazania Rogeririkanaga Oigogono na maruta mode makumajino